Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Estamos acá en los ensayos para mi gira Coach Me Study Tour. Les voy a mostrar un poco a los chicos, están todos transpirados porque acaban de bailar un montón. Digan hola, chicos, felices, contentos. Y tengo una sorpresa para ustedes. Quiero presentarles a mi amiga italiana, Greta, che sta acá conmigo. Ciao. Hola. Sono molto felice di essere qui, ho appena assistito alle prove del Tour di Tini e sono veramente emozionata. Ho cercato un po' di seguirla nelle sue mosse, lei è super sciolta, quando parte la canzone vola ed è un sacco enérgica. Gracias, amore mío. Bueno, los chicos tienen que seguir ensayando, pero vamos a ir a tener una entrevista. ¿Quieren acompañarnos? Vengan, vamos. Finalmente encontramos un lugar para sentarnos porque no podíamos hablar ahí porque había mucho ruido y estamos ensayando para la gira, como todos ustedes ya saben. Vamos a jugar un juego. We are going to play a game together. Le voy a explicar como... Ustedes ya me conocen, ya saben que no soy tan buena explicándolos, como que me enredo mucho, pero bueno, bueno. Y este juego se trata de... Acá hay muchos artistas que cantan, que actúan y que bailan. Y acá yo le voy a preguntar a Greta qué prefiere. Suponete que le digo Justin Bieber a Greta, ella tiene que elegir qué le gustaría hacer con Justin Bieber, si cantar, actuar o bailar. Y ella después me lo va a hacer a mí. Y también me gustaría, como siempre, que en sus comentarios me digan qué quieren hacer ustedes con los artistas que nosotros elijamos. Ok. ¿Entendiste? Hai capito? Capito. Assolutamente. Absolutamente. Nos vamos a comunicar en italiano e spagnolo. We speak English between each other, Yes. she speaks Spanish, I speak Italian. But yeah. A ver, I'm gonna choose one. Let me think. Justin Bieber. Bailare, cantare o actuare? Non essendo lui, credo, un attore, forse o cantare o ballare, probabilmente cantare. Cantare. Una delle hit. Cantare. Which one? Which song? I was a big fan of Justin Bieber. Me too, when I was young. We all had that fears. One is lonely girl. Yes. Oh, Yes. yes. I love that song. Ti ricordi quando faceva salire una ragazza sul palco? Oh, yes. No. Y que le daba la flore, la No. flori. I was like, wow. Oh, yes. Ok. Tu turno. Yes. Lady Gaga. Lady Gaga. Cantare, ballare o recitare? Yo con ella haría como, sí, como un gran show que involucre cantar, bailar, porque ella es como una, o sea, es increíble los shows que monta. Sí, cantar y bailar con Lady Gaga. Y bailar. That's not fair. Well, You have to choose. Also, Yes, I have to choose. Sing. Yeah. Pa poker face, pa poker face. Mum. Pa poker face, pa poker face. Your turn. Yes, my turn. So, esta es difícil. È difficile. Because she acts and she sings very well. Selena Gomez. Adoro Selena Gomez. Oh my god. Probabilmente ballare. Ballare with Selena. You know, like when her shows, also your shows, they're like squad, powerful women. Like they're all strong together and they dance so good. Like yes. Sí. Yeah. Yes. A mí me gustaría hacer una película con Selena. She's Yes. really funny. Yeah. Beyoncé. But this is very difficult because she does everything. perfectly well. I can see you dancing with her. Like when I saw like the rehearsals, I thought like you're really like into it, like you're really powerful, and I see you dancing with her on stage. Okay, Also dancing. singing. Dancing with Beyoncé. Wow. Wow. Interesting. ¿También me siento británico? Go, interesting. Hi. How are you? Could you please bring me a cup of tea? What? We have one here, and her name is Martina Stoessel. What? You just okay. Wow, this is difficult. You do everything. No. You do. You sing, you act, and you dance really, really good. She's amazing.
Maybe dancing. Dancing. Yeah. Yes. Yeah, Which maybe song? dance. The Got Me Started choreography, it's really powerful. Greta Menke, what would you Greta say? Menchi. Yo conozco a esa chica. Dicen que es molto talentosa. Ella es molto morosa. La tenemos acá conmigo. Y a ver, yo me imagino a nosotras actuando en una película. That's cool. Also, my movie is coming out in 20 really? days. Yeah, so you got it. Yes. You got it. Como medio drama. Drama is cool. Yes. I like to do something like really drama. Like my character in this movie, it's really like a beauty queen. She's really sassy and like this. But I'd really like to Drama y romántico, puede ser. romantico. Yes. Romántico. Quiero contarles algo que a mí me emociona mucho. Greta, tell them. In italiani. Volevo annunciarvi assieme a Tini che presenterò il suo show durante le date di Milano e Roma, quindi vi aspetto e anzi vi aspettiamo e non vedo l'ora che voi vediate quello che sta preparando perché sarà veramente uno show incredibile. Bueno, decirles que estoy muy feliz porque Greta va a estar presentando el show que voy a estar haciendo en Roma y el show que voy a estar haciendo en Milán. Y que si quieren saber más sobre el show, Greta estuvo grabando un poquitito sobre los ensayos, pero solamente un poquito, así que vayan a su Instagram, Greta Menke, y van a poder ver un poquitito más. Bueno, los quiero mucho, amigos, tengo que seguir ensayando y no se olviden de suscribirse. Chao. Somos compañeros ahora. Voy a estar filmando a Tini en todos los lugares que pueda, la voy a estar molestando muchísimo, así tenemos más material para lo que es su canal de YouTube.